Johan ngan mi thu thang cha bungkul chang khatin som thum le pakhat diang siarna kan nei tlang pe along mi than nipini jingpit khuwa awan hlana Mary Magdalene chu thana ava fei than khar lung pheng chon chia in a kha mu Simon Peter le Jisu I adu dot mi dung thlun tu pol ne na avatla ni thani sin boi pa an thiar lau zau khui to ki an ret ti kan thei lau tia asim chun Peter le adang dung thlun tu chu an pok I thana an va fe an pani in an tlani adang dung thlun tu chu Peter nak in tlan achak de ruanga mai sa de wa thana a thleng than sung chu avun bi ruak tuam nak puan nem te chu amu asina in avung lut lau adungin Simon Peter chu ara thlengi than sunga chun avung lut mei ruak tuam nak puan nem te le Jisu I lu tem nak puan kha amu asina in alu tem nak puan chu ruak tuam nak puan nem te naka a lau ama dang te in zualo ina chule dung thlun tu dang thana thleng tu mai sadeu tu pakhat chu than sunga chun alut ve I ahmu I azum thina ki sin athau sal ding ti I chathiang dim I ati mi kha ati chan an the thiam thri lo chule dung thlun tu chu an ina an tlung Mary Magdalene ne na Jisu alang Mary chu than lenga adingi atap re rau chuti I tapha in akuni than sung chu avun bi I van chung mi pani puan rang thon thua mo in Jisui ruak an rak ret nak a khan alulama pakhat akelama pakhat an tau kha amu van chung mi chun jianga so na ta re rau tia Mary chu an sut ani in kaboi pa zawin simo an la ki khuito ka an ret ti ka thei lau tia ason chule Mary chu a heri chuto ki Jisu adin kha amu asina in Jisu asi kha a thei lau Jisu in nu naw nu jianga so na ta re rau zo so na hol tia sut chuti I abetu chu huan kil tu asiti in aruati Mary chun boipa nangma in nalak asia chun naret nak kha isimola cafe dingi kavalading tia ati Jisu in Mary tia avun kau Mary chun Jisu lam ahoi I Hebrew tong in Rabboni tia ati Rabboni ti chu sayapa ti chan asi Jisu in Mary chu ikai hla zianga ti le pai ne na ka thleng thri lau asina in ka unaw pol ne na vasimola anpa asive mi kapa an pathian asive mi ka pathian ne na cafe ding ati tia vasimo ati chuti chun Mary Magdalene chu afei boipa amu nak thule ane ni atong mi pol mo chu dung thlun tu pol ne na asim dung thlun tu ne na Jisu alang chu nipini zan lam a dung thlun tu pol chu mun khata an tongo juda mi how tu pol an ti ruanga sangka mo an kha the chule Jisu chu aralangi an ma laka adingi nan ne na daina kause tia ati chumi atong the in am ne na akut le anak amu dung thlun tu pol chu an boi pa an mu tika an lung oi ngai Jisu in am ne na sun nan ne na daina kause kapa in itha vekin nan ni khal kalau tha ve si tia ati chuti I atong nu a an pa la atho ti tharau thiang him rak chawu mi an sual nak nan ngai dama chun ngai dam an siding nan ngai dam lo asia chun ngai dam lo an siding tia ati Jisu le Thomas dung thun tu hlei ni laka pakhat asimi faphir antimi Thomas chu Jisu alang laya an ne na lau churuanga dung thun tu dang pol in boipa kan mu sau kho tia an sim Thomas in an ne na akut thirin an khen nak masi kamui kakutin chui masi le anak kha ka tham nga hlana chun ka zum loading tia ate zarkhat nu a dung thlun tu pol chu in khan sunga an umi Thomas khal a ve sangka an kha the nan Jisu chu aralang I an laka adingi
nan ne na dai na kum kau se tia ati chule Thomas ne na chun hina nakut zung rak re ni ko la kakut hi zau ni ko nakut rak do ola kanak hi thamo zoom lavin non la zoom thango tia ati Thomas in ka boy pa le ka pathian tia ati Jisu in imu ruanga na zoom asimo kema imu launan azum tu chu mi thasuak an si tia ati hi chabu ngan tu i tumta mi adung thun tu pol i mit hua Jisu in mu saknak tam pi atwa mi hi chabu sungi ngan lau mi tam pi sikhal se la hi muwa hi kangani kangan nak su lam chu nan ni in Jisu chu Messiah pathian fapa asi ti nan zumi ama nan zum nak thong in le ama i min in nun nak nan le nak dinga asi cha thiang hlim kan siar mi ngai khatu sa ta pathian ya tharin thaso nak in pek sakram se amen